Nastavljamo sa segmentom koji se tiče zdravlja. Dakle, maj će biti u znaku stomatologije i implantologije, jer se od 23. do 26. maja održavaju dva kongresa. Dakle, 8. kongres implantologije, Međunarodni kongres stomatologa i implantologa Srbije i 10. kongres stomatologa Vojvodine. Moj gost je dr. Zoran Marjanović, predsjednik stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva i potpredsjednik Evropske dentalne implantološke organizacije. Dobar dan i dobrodošli u Novosadsko popodne. Dobar dan i bolje vas našao. Evo, dakle, kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Šta to zapravo znači za stručnu javnost i za sve one koji učestvuju na kongresu? Tako je, mi imamo jedan deo aktivnih učesnika, to smo mi organizatori i domaćini, to znači stomatologija Vojvodine, ukupno predstavljajući stomatološku, odnosno Društvo lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva, gde mi imamo svoju sekciju koja je već godinama jedna od najaktivnijih i ta asocijacija koja pokriva polivalentne i opšte i specijaliste stomatologije ima dugogodišnju partnersku saradnju sa implantološkim udruženjem koje je u Srbiji osnovano u Novom Sadu i ono je priključeno jednoj velikoj familiji dentalne implantologije Evrope, čiji smo mi partneri. Ono što se odnosi na vaše gledalce i odnosno naše pacijente koji su korisnici naših usluga, ja volim u vašoj emisiji da najavim ove naše kongrese, to je već na neki način tradicija i zbog toga mi je posebno drago, tako da i ove godine ćemo, kao što sada najavljujemo, te kongrese, pa u tom smislu želim da poručim našim gledalcima da oni slobodno i opušteno se ponašaju da budu pacijenti u ordinacijama gde naši stomatolozi posećuju i kroz edukaciju ovih kongresa dižu svoj nivo znanja na jedan zaslužen i zavidan nivo, a to mogu slobodno da kažem da je to slobodno u potpuno evropskom i svetskom trendu i u evropskom nivou, jer mi znate da posao koji je kao što je naš posao i uopšte lekara i još nekih struka, vezan je za kontinuiranu edukaciju koja ne samo da po zakonu mora da se sprovodi, nego je to samim tim i dobro jer se tehnološki napredak prati kroz različita naučna dostignuća koje mi primenjujemo u našim praksama i želimo da tu primenjenu nauku za dobrobit naših pacijenata unapredimo, da sve ono u stomatološkim ordinacijama čega se naši pacijenti boje. A ima tako, ima puno strahova. Naravno, mi želimo da naše usluge podignemo na taj neki bezbolan nivo i da on potpuno bude bezbedan za naše pacijente. Evo, možemo da kažemo nešto od programa prvo za prvi kongres, dakle ovaj 23. i 24. maja, 8. Međunarodni kongres stomatologa i implantologa Srbije, ko su predavači, koje teme su zastupljene i koliko bodova nosi kongres? Ja želim još jednom da se zahvalim Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, pod čijim pokroviteljstvom mi organizujemo ova dva kongresa, ali takođe želim da se zahvalim i Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, koji je prvi put ove godine prepoznao naše kongrese kao jednu turističku značajnost. To znači da mi privlačimo pažnju šire i stručne i nestručne javnosti u širem regionu. To znači da to ide i na zemlje Evropske unije, odnosno naše regionalne i na komšijske zemlje, ali i nešto šire. Ove godine nećemo imati predavači iz Sjedinjenih Američkih Država, gde smo imali i ranijih godina, a što se tiče znači samih učesnika, ove godine na implantološkom kongresu mi ćemo imati kao i svake godine predsjednika Bavarske stomatološke komore, gospodina Kristijana Bergera, koji je i predsjednik implantološkog udruženja za celu Evropu. On svake godine dolazi na naše kongrese i on nam je velika podrška i pomoć u tom smislu što veliki broj ovih predavača dolazi preko Evropske asocijacije. Oni dolaze neki potpuno džabe, neki sa vrlo simboličnim honorarima, što je vrlo značajno jer je značaj ovih naših kongresa, oni su međunarodni i organizacija međunarodnih kongresa je vrlo finansijski zahtevna. U tom smislu sam želeo da se zahvalim svim onim pokroviteljima i svim onim učesnicima, a to su i distributeri i firme koji su nam pomogli da ovako jednu veliku organizaciju privedemo kraju. Znači, Kristijan Berger ove godine dolazi, on će imati predavanje nešto ranije nego što smo ranijih godina uobičavali, on će u četvrtak imati predavanje, a pored njega ćemo imati još jednog gosta iz Nemačke, to je profesor Bernd Giselhagen, koji je sa instituta u Malzungenu iz Nemačke. On je
strašan jedan veliki stručnjak, što se nadam da će i naši gledalci imati prilike da posetioci kongresa da i vide. Znači, imat ćemo dva reprezentativna profesora koji su, slobodno mogu reći, sam vrh svetske implantologije. Oni nam dolaze iz Turske, sa univerziteta u Istanbulu, profesor Hakan Ozivači, koji je načelnik maksilofacijalne hirurgije. On će pričati o koštanim defektima i sanacijama i u gradnji implantata. Znači, i njegov kolega, profesor Korkut Demirel, koji je načelnik klinike za parodontologiju. On se bavi naukom mekih tkiva oko zuba i oko implantata, što će također biti vrlo interesantno. Zatim ćemo imati prvi put jednog veoma značajnog, on je predsjednik Mađarskog stomatološkog, odnosno Mađarskog implantološkog udruženja. On je docent doktor Arpad Job. Prvi put imamo kolegu iz Mađarske koji je načelnik, odnosno zamjenik načelnika maksilofacijalne hirurgije u Budimpešti, predavač na univerzitetu i predsjednik njihovog udruženja. To nam je vrlo značajno jer do sad nismo imali iz Mađarske goste. Ove godine tu imamo, znači, dva. Jedno je Arpad Job, drugi je profesor Daniel Grubenau, koji je poreklom Rumun, ima privatnu ordinaciju u Nemačkoj, a također predaje i implantologiju u Segedinu. Oni će se baviti vrlo interesantnim temama. Ja ne bih sad s detaljima da gnjavim naše gledalce. Zatim ćemo imati iz Italije doktora Secondo Scarselu, koji je također sa departmana maksilofacijalne hirurgije u San Salvatoreu. Iz Italije obično uvek imamo predavače, znači kao i ove godine. Imaćemo iz Hrvatske profesoricu Asiju Čelebić, koja je šef stomatološkog fakulteta odseka za protetiku u Zagrebu. I imat ćemo jednog zavidnog i reprezentativnog zubnog tehničara, gospodina Ulricha Hauschilda, koji je, opet kažem, poreklom recimo Nemac, živi u Nici, a radi u Sanremu. Znači, potpun jedan internacionalista koji je svetski predavač i čovek koji nije doktor, ali zubni tehničar koji radi perfektne zube na implantima. I imat ćemo, naravno, profesor Sinišu Mirkovića, načelnika oralne hirurgije, klinike za oralnu hirurgiju sa našeg departmana stomatološkog univerziteta medicinskog u Novom Sadu. Dobro, ovaj kongres nije ni namenjen uopšte samo lekarima, tako, nego svom medicinskom osoblju. Pa, to smo zaboravili da najavimo, a ja želim još jednom da istaknem, oba kongresa su međunarodnog karaktera i oni su akreditovani sa najvećim brojem bodova, to je 10, svaki kongres toliko nosi, dva kongresa što je ukupno zbir 20, to je otprilike i zbir bodova koje komore predviđaju za kontinuiranu medicinsku edukaciju. I naravno, ono što je vrlo interesantno i što naše kolege još uvek ne razumeju, mislim na kolege lekare, to je da mi, stomatolozi i zubari, organizujemo međunarodne kongrese koji su akreditovani i za lekare, i za biohemičare, za farmaceute i za svo kompletno pomoćno osoblje, znači i za medicinske i stomatološke sestre, kao i za zubne tehničare i sve druge, kao i recimo radiološke tehničare i druge laborante i sve faktički pomoćno i asistentsko osoblje u zdravstvenim centrima. Znači, svi medicinski profili na ovim kongresima dobijaju bodove. 32 boda, je li tako, za oba kongresa? 20 bodova nose ukupno dva kongresa. Ono čim se ponosimo, naš naučni program ove godine će biti izvanredan, ja mislim da kao nikad do sada, jer smo pripremili i dosta radionica, workshopova, i gde ćemo raditi na praktičnoj obuci i ukupno ćemo imati dva potpuno popunjena dana. U petak ćemo imati dva workshopa koje ćemo upriličiti, to će biti workshopovi iz endodoncije, iz restaurativne stomatologije, koje je Dentigol Dental firma nam kao jedan sponsor organizovala. To su u državi možda najcenjeniji workshopovi i radionice koje posebno su akreditovane i nose svaka radionica još po 6 bodova. Tako da neki stomatolog ili stomatološka sestra, ne samo pored zavidnog naučnog programa, moći će da obezbedi 32 ukupno boda. I to je dovoljno za godišnji nivo, ali tako? To je skoro za 2 godine. Za 2 godine. Evo, možemo da kažemo samo kratko na koji način mogu da se prijave, ukoliko nisu do sada, i da li mogu i na dan kongresa? Mogu i na dan kongresa. Sve informacije se nalaze na našem sajtu www.uciedi.com i na dlv.gmail.com. To su web prezentacije od Društva lekara Vojvodine, stomatološke sekcije i od našeg udruženja implantologa. Godinama su ti kontakt telefoni isti, procedura je vrlo jasna, lagana, kotizacije su primerene, odnosno kotizacije su ispod onog što bi ekonomski očekivali, ali nismo mogli ići. Koliko je kotizacije?
Pa sada je 3000 dinara kotizacija za jedan kongres, s obzirom da su kongresi međunarodni i da su troškovi ogromni, to je vrlo mali iznos novaca, s obzirom da bilo kakav međunarodni kongres u zemljama u okruženju košta od 400 do 600 eura. Znači, jedan kongres, naravno, sprem ekonomskih prilika, mi ne možemo da idemo sa takvim cenama, ali trudimo se da naučni program bude visoko kvalitetan i bez naših pokrovitelja i sponzora, naravno, ne bi mogli da ništa uradimo po tom pitanju. Evo, možemo kratko da kažemo kakav je program kada je u pitanju jubilarni 10. kongres stomatologa Vojvodine koji se održava 25. i 26. maja, dakle druga 2 dana. Druga 2 dana ćemo imati... To je subota i nedelja, tako? Tako je, da, imat ćemo naš 10. jubilarni Međunarodni kongres stomatologije Vojvodine. Imat ćemo, znači, nešto više orijentisani predavači će biti iz, recimo, Belorusije i Rusije. Znači, imat ćemo, recimo, profesoricu Irinu Konstantinovu Luckaju iz Belorusije. Imat ćemo iz Severne Makedonije profesoricu Vasilku Redžovu, koja nam dolazi prvi put iz Republike Severne Makedonije. Imat ćemo iz Hrvatske profesora Josipa Krančića, imat ćemo iz Republike Srpske profesora Nikolu Stojanovića sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i imat ćemo možda skoro 10 predavača iz Rusije. Iz Republike Rusije nam dolaze Natalija Vasileva, pa onda profesorica Granko, pa ćemo imati Tatjanu Zujevu, Olgu Kovalinu. Znači imat ćemo vrlo velik broj predavača, preko, mislim da je 8 predavača su profesori sa Univerzitetske klinike u Moskvi. Također imat ćemo profesoricu... Su Rusije prvi put ove godine na kongresu? Ne, uvek smo imali Ruse i jako mi je drago, ali uvek... A prvi put imate predstavnik iz Mađarske, ali tako? Prvi put imamo, da, nekog iz Mađarske, bez obzira što je Mađarska naša tako draga komšijska zemlja, ali tehnički nekako uvek bilo nemoguće. Ili su se oni prijavljivali, ali vreme im nije dozvoljavalo da dođu kao predavači na naš kongres, a ovaj put imamo sam vrh predavača i svetskog stručnjaka koji će doći, odnosno njih dvojica. Imaćemo, znači, naravno, predavači i profesori iz Beograda, imaćemo profesora Radeta Živkovića i profesora izvinjam se samo sekundu. To su domaći predavači. To su predavači sa Beogradske klinike za protetiku, profesor dr. Ivica Stančić, iz Beograda, i imaćemo iz Kliničkog centra Vojvodine, imaćemo predavača koji će popuniti naš program što se tiče opšte medicine. Imaćemo docenta dr. Dragana Nikolića iz Urgentnog centra. Imaćemo profesora Zorana Komazeca koji je načelnik klinike za, odnosno oralno otorinolaringološke ORL klinike, i imat ćemo profesora doktora Dejana Ivanova koji je abdominalni hirurg. Oni će imati predavanja koja su bliska stomatologiji. Uho, grlo i nos su bliske regije nama stomatolozima, tako da smo priličili naučni program koji će biti, znači, i za lekare i za nestomatološko osoblje. Nesumnjivo da će svo medicinsko osoblje koje se prijavi na ove kongrese, da sluša ove kongrese, dobiti svakako, kao što ste i rekli, apsolutno jedan naučni program koji može da usvoji, što će omogućiti svima da se usavršavaju i nama pacijentima da bude ugodnije u svakom smislu i da budemo u sigurnijim rukama. Možemo još jednom samo da kažemo svima, dakle, da mogu da se prijave za ove kongrese, kao što smo rekli, oni nose po 32 boda i to je dovoljno za obnavljanje licence za skoro 2 godine, kao što ste rekli. Možemo još jednom samo sajt da pomenemo. To je www.usiedi.com i www.dlv.org.rs. Ja mislim da je to sajt od naše sekcije stomatološke. A inače, na internetu smo lako prepoznatljivi, pa će svi oni naše kolegi koje žele da posete i da dođu na kongres, moći će elektronski da pronađu lako te adrese. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vam.